na o dey for diabetes no mu a na say fam kakra diabetes no a ye hwe type 1 diabetes yeah eda na menya type 1 na mo se o type 2 so ma no so most of you know so enyensen a sometimes na say the foreign material bomb system Opemsuo 104.7 diabetes ba no dey na sometimes enche okay it's best system na assign na type 1 diabetes very very serious very very serious nti yes say obi wo diabetes ya any say ni sugar no I friend glucose no intimi nya dwuma e wo ne system no ana say glucose no kra no intimi pancreas no ne insulin na ebebo no intimi nya adwuma yi na type 1 de ni ho aye ne say yes e frɛ bibi autoimmune disease autoimmune disease as what can one yeah ni nyina ne say immune system na fight against bacteria ene other foreign material per se brow system no nyina no afede unfortunately fight against wow beta cells no no immune system na all fight against sa bacteria na baby infection be beba system no ono fight against ono asan kutia o nti se eba saa ekofa ohaw bebre last week no ye bobo so kakra no na ene de ye hwe ekwan a ebetimi aboa na yentumi ewura saa ohaw no no kese nti efri se eba saa akwaku de ye na hadwene kese ne se nipadua no ntimi nyina ne nanso nipadua no na autoimmune disease ana type 1 diabetes no nanka eye nkola na ye wo mo ba ne de ente sa biem timi ye mpanimfo na ebema wo bubu fi se sa glucose no na eboa wa ma wanya energy nse nkola so di agro bebre eboa wa ma wanya energy na odi aye adwuma during digestion no enuane na wadie ni nyina no pancreas ne boa ma insulin na e friend eye hormone no boa ma glucose no timi ye active na quickly ama wa hoden na wetimi ye kwa ye ba ye kasa ye todwom ye kwa asore ye kwa adwuma ye adwuma den ye no mani nyina no se o glucose no esote ana se enye adwuma de beba ne se obeye inactive ene se uni ahoden bia wo system no ma wo de beye adwuma okay so ati ase uni ahoden bia na ye bobo so kwachira obehunu se e very serious not just say meti ha me to dum me sa me kasa ko nante koba obi fa obi frɛ wa na watimi apeke o call ene sa even the rate we see dwene ahoden bi na ye sa adwuma no ahoden bi na enti na obi sugar ye frɛ bebe hypoglycemia se obi sugar no so tia onam hosisi obi collapse wan hwe ya emerite wa bi obetimi agimu ana obi sugar kosuru bebrebe ya eno so sa obi collapse ese se ye normal okay so ati ase eno nti na ese se obi wo diabetes and pancreas na ye damage ana ye damage nti insulin no etimi produce ma support glucose ma na ye adwuma no eno so nye adwuma join yen safe na do fide na to ha kosoma ne na ha ye na tie nkyerɛkyerɛ eda Dr. Isaac Opoku di mayo fa diabetes ho na wo okọ ofa watumi ehunu ne niema obeye a ebe prevent we free sane manema ne nyina ho eda anti diabetes about 20 years ni okọ America about 20-30 years ni okọ America ye nipa 100 bia gina ho a ne omu nipa 20 a omo type 1 diabetes ankola no ena a drop ye about 10 years na enipa 100 bia gina ho enipa 50 ewo diabetes ene uyi nipa 6 bia gina ho a emu 4 wo diabetes I jump from 100 na aswatia beduru uyi nipa 6 bia gina ho a enipa 4 wo diabetes 4 diabetes na so wura fie bia mo bi obi fie bia Opemsuo efri dey hwe kwaku makano several times o ha say ekwan ya ifeso feed yan mofra no bra o mu nyini on se makachiro say
nyankopon bo nipa no ode enofo no mu ode 2.8 grams na egum ena wakofa cow milk 10 times more nti body no intime handle okay body no intime handle okay nti edidimu saa se yeti wiase kwaku enkebetimi a enka enuane a ye consume no every day no enka esese ye yi processed food free so yebetumi a enuane bia afa machine mo no because e extract nutrients ni nyina free mu hwe toffee aye die no toffee baako se eye sugar cane ye de ye ya toffee baako na wodie no eti senka ahwede tenten no wode be maako be tenten no maako be 10 ene de ye toffee baako ya hwemu no enti ne betima ye toffee baako se banana ne de ye ya banana isa no ebetu ne de ye toffee ketwa which metnase se midi kwadu a je se mi di sa toffee baako no a medi kwadu samienu nka se sa na midi ti ya twe no ma papa ni nyina frum enna yetimi aye no ketwa sa be ama no okay say bread na ye di a yenim se bread no fiber nim enti esese ye mahwit no edoso wo mana kon no doso wo okay ba we no entesa se anwa na ye di a ya twe nutrients ni nyina frum ena yakofa anwa yede etritorial spices ena yede noodles akan ho ena ebinumu kura no the sausage na yeka sausage ho asem a something else enti ye pese ye tena se healthier ade bia ya process bia no as any kwanse ye consume ya process enye natural ye ka whole food se aduane a ye process ye eda wada mampanimfo tie yen to da yeka processing aduane a process no aduane a memfa ne se se de yeka toffee ye di sugar cane ye ampai di sugar cane ye da hwede na aye but sa sugar cane no a nkese se nutrients na yenya nyina free mu no memfa ne se drink memfa ne say drink ano ne bi ene ye de agu ye friend kan mu se open nutrients ni nyina free mu a je se ye twe ahwede ni nyina be se paint rubber no baako ansa na wanya de wo saa de konkonu mu obi aso nya da agenya ne saa nti ye twe nutrients ni free mu ne de sugar ene color afka ho ene nsu afra ne de ama nti emom ahwede da kan no ho say drink we ye ba nutrients bi anim ahodi nim saa ahwede energy ahwede utimi de electricity okay ahwede se wo wi a ema energy pa okay te da info ne say drink no me ko hu ya meto no kwadu da ho banana da ho ampaso bi de kwadu na ye hu ya no me so we de banana drink nti ye na mato o say your banana de banana eye no correct banana na de ye ene de ye wo de color flavor sugar ene water na aye ene so banana da flavor no ne scent ne taste no te se banana pepe ba we de ye yi no kura free ho ye kan de banana aye okay so what you say was we de banana ne de aye but banana no kitwe bi na wom because continue nkofa esani nyina enye but what the imagery ase enti yes your process sugar cane ye de sugar ye de sugar say ye pep say ye nya normal papa wo sugar cane mu free mu a ebe ye bebrebe enti ye no ye twe normal no papa ni free mu a ye de we na ya ama the processed sugar no okay it is all processing food a person che say anka me de be kwa akoto de kwadu da ho no ka me fa mpe wurom kwadu na minni enti o say product we de it say omo me wa omo Opemsuo 104.7 me ba what you say yes detergent oh me detergent de it say omo
meanwhile omo no ho enti se da ho na se eya hwede a ade na me nkoto ahwede na ahwede na nso ho okay enti e processed me say me ko Accra na me ko yi noma makana afide so pen na me ko yi me noma wo UK na ba na me ko yi yard bim na me inquisitive kakra enti bra me ko na me nam yard no musa na me nam ho na me hwa na me hunu say kan bottles akese bi sisi baabi na me yese me ko ho na me nam ho a say enwansana drop musa omo de fetchire ntom de fetchire omo ye ya na sell na car na mai nti me wura shop me wura baabi omo ye drink wow sugar ye pie gum mpia go drink no mu because eno enna nti se me hunu se nkola na ko school near the drink no na me busa say nti enkura omo future base ye nim say why sugar say you consume no more say your brain cells okay enye say better cells o pancreas insulin ntimi nyadwumu say your brain cells okay cells be our system no fight against a bacterial disease bia no white sugar against you know okay enti eno so ne nia what system no ma obi edi akola ba ko na oku school no ye the noodles asene bag akola ba ko na oku school no ye the drinker ye sugar asene bag se ma mini nim se o de kodu sene bag ma oku school e besere no ma mini nim se okay mango no de ye ntwitwa ma ne ko school na child da ne poison enti ese so twitwa ma akola ne di ofie ese se bi a lettuce cucumber carrot ene sa no ma no ye twitwa ka ne no ma homo di no ye ofie ye besere no enti oko school a ye to ye de sausage ye de noodles ye de drink ne makola ne di mo eda de ya ne sa no pa no ma me ne pentem onya kwan anu aduane enti o ye de fa ni tea no ena ma akoda na ofie nti tea kro no oyoye no asikyire wo mu milk wo mu wache kusua ne pan no aka ho ama na di owe ya de odi free no ena sa drink no aseso de hye ne bag mu no ehye ho oduru ho no ada uduru school bia kwan ano a odo ba ko school ko fa oba ma na tonton sa ne ma no gu kwan ano nti uba no hu ya no ne set ne so coffee drink noodles whole lot ya je kanti se be ma akoda no aduani kanti but ye de sausage school no ankasa sanfo bia oto sa de one no man biscuit ni ntofe no enti enne akoda ne ma break ya ho no enkola nketo enya type 1 diabetes this is serious na onim kwaku mame ka na emse wo se brain ni ho yenka enoma ede say diabetes no type 1 diabetes ne ba enoma ye behunu wo system no abemu ohuru se manya type 1 diabetes ne bi number 1 se akola no na nimu nya ne de oni appetite akola ketwa no oda na joa obesori adwonso saa number 3 ne se na ne so start set vi se sugar no one system no na ebetimi ama na ya active aye adwuma akwa badi agorokurasi ya say no de etoso no se ubon se ye sefre bibi fatigue wa bre oye de kakra be ubon se okoposo ba bi na obre na kire se ni weight ne so te afi ebre aba unim de ka ho odidi ya na kom de no odidi ya na kom no why if we say body need pe nutrients de aye adwuma nutrients no so one system no so a drop e free the system no antina akoda bi wo se odidi a wo me odidi ya no san be pe fi say body ne e pe ade de energy de aye adwuma okay so atase yes odidi a o me enso onye kese ame tumirika ne fa oba no eko asupiti na yenhwe se akola no se owo type 1 diabetes ya ekuro tu no nausea ne vomiting ne bofuno no bon se eto so se we den of ontimi concentrate enti okọ school a de be kire no obefi a ye man homework a oba ontimi nya because de ye kire no wante ase type 1 diabetes nkwada
so as I say enti kwaku esese ye hwe yie sometimes akolebo ho a odane se okogina ne nchen a you be hunu an se eye den ma ne se obehome eye den ma no se obehome so as I say enti de efo a yetu nyina ne se yenti yemfa plant based food emayemma no original food onyankopon de ma yen wo edin o prescribe ma ye edin no yen faman kola no Adam afutu ni ohu na wo ka asem bi se akwada no wo kosuku na de condition ne bag ma ebesere no wo de apple share the bag ma ebesere mango share the bag ma ebesere ti vade obi aye no oba no oye bidie ma me nsere emisa nti me yi me ba de firimu anyeye wo ye de ne akwada no beka se to sausage ma no na onwe wa antokra be ma na kwanso koduru ho a ono abeto se obafia na se me yese me ma ne processed food na me ma no nia eye odoma kuma de ma ye bia e de betima cover no kakra tie kwaku enipa de ye program ma ya dwene no eno na edi yen so okay osom bi say fa oba no a wadi 6 years no ema no odi 9 years a onsom osom bi abim okay so wo akola no a delivery ward akola no ni teacher ni eye parents okay Opemsuo be hunu papa ene bone okay maka ne ha say akola bi a o US na ne maame eye chain smoker na ne maame epe smoking pa akola na ye wo no nia osu ade de gina grow is say be so cigarette say be so cigarette fa shaw bana dwinimu day one wo en consume ma fa shaw bana dwinimu say me maka kire me man say sausage e poison okay drink ye num bi fie ho drink bia because me amete hey me amete hey more than 35 years ni drink bia ni ho ama consume me amete hey okay fashion kola na dwinimu okay try say me say opese ujai smoking a just say wodi BBC anamu okay okay say opese ujai alcoholic beverage no mo a just say wodi BBC sha anamu say wan fa hwe ansha anamu na ka kire wo ba no say drink no nya oboko akoto anom Mrs. Anosapon me beto no ye nchiriche bi o ma 3 mmere bi o so no ne ba bia ni sugar dabi owo to ofofora what to say anto asa obenyini no o ma obiribia sugar wom nti unyini a unnim sugar unnim the taste of sugar enti no say akora na ekọ school a fa ewo ma no ye besere no okay by yesere no first term or second term yensere ni bi because anu anu de beba okay ana akora na program na adwene no say anu anu de beba okay na hwe akola no ne performance na hwe wo mo makahwe enye kwase Daniel eboni trim se oni aduane no bi because na wo Jerusalem no na ye oni bi ena ne ma me dia hye na dwene mu se eye poison o consume eye poison enti oni sa taste no okay oni sa taste no kwa kuti we aduane a uni bida ye de mo se dia obi di kura nya wakono ba dia ope on se Satan no tempt yen dia ye pe sure ope nyum pa enti na wa sha se de enyum bi a enye papa efra ebedu mu bi no age no ato na sen kan krofo bi dupim wo social mobile omo dupu krofo phone so diskai of from SDA platform bi so amewo na o he o yi mi number no friend no say a friend pastor ho in Nigeria me no na wo group obu mi wi na me say SDA sofo na de benyame
anya SDA sofo din na boy na aka so ye hwa mente ase ka mente ase o ka so ye SDA sofo to se ho no de benya me de ni de be man because we ma sore sofo baby a wuta agina baby a wuta di agro ho na se tan betemti ho enti enuane ni bebre wo sesem ni mu but ma akola ni asase no anya jo se ade wi obi ade ba minim sa batem wow hwe o wode molasses ne ani no man wa kosko omosre no bedu mi bom na ba beji bi on be join ni na akora no aye agent for Christ o school okay enti awofo emane nya wo se woye sebe tetekwa u protect akora na we kolo anya sa ye de oba no be free school abrew na obubu da bia akora no malaria da bia akora no malaria the system no fight against no autoimmune disease fight against no enu nti moma yam fa lettuce no entwetwe nwa aduane no so ne makola no okay ukokromu a so beto chocolate aba no no to pineapple aba no twetwa na nkola no modi okay oye ne saa to aso a uko school na obi di na ayia hwe Mrs. Okra so ni na Ben ene kwamna bedi akoni ne omo sister no benya 18 years na dokora ya hono ni bida no ni bread da no ni anwamo da kusia ya che no mi bida wo efi ho no obi anibi enti de ye di trene ye mmofra enkachi enye se makola ye wanyini da bi hyase ne efa enuma no oni but aduane bi eni fi ntino no obedie obedru school no na yese kire abofra no kwan a omfaso na wonyini a vi say type 1 diabetes mankrofo yare bebre meda say type 1 diabetes mankrofo yare bebre nana Derek Matthew and Sesame Mr. Wasim was happy about to you all elder ask daughter for me what are the benefits of or effects of taking coconut water every morning in empty stomach pacho yeah now after elder say cleanse your system no a cleanse your system no aduane bia ubedie no nsuo a nsuo na wishase okay aduane bia bedi so nsuo na yase washase on say o so na pa say we break fasting do break fasting no emfa banku za fufuo za emfa wache da bia no pa memenda mesi ede akutie pa o ne mu fa hot water me ba on say me catch adwa ai hot water se unya kokoro no tayi a unya Opemsuo nunum da bia nutrients se unya e cleanse ne system no nana Derek Matthew ento that's papa abusuafo ya da Dr. Isaac Opoku ase ya da bright osu don call to aso amaye